mutegeri wa Meru TV ngete yantu kwa Jumamosi kana nkoroki weekend ya kune tetana mbere kwithirwa ikithongo manko watogani twithirwa tugetagara manto kathomba uragwe tetana mbere nende wa DJ tushigo bunge county ya Meru na Kenya county chionde goro ya Kenya turi ntariki 28 itegere ntuko ithatu ake twithirwa tugetonya kiri mwaka jonge jumweru jwa ngirijere 25 ritana kwa Beta Dennis Mutuma izi ni Meru TV muthenya tukambiria twita munkanta erejia igembe ni aria mushi jwa Daniel Muthiani na muno reje keneta sniper ni bethete bagichumire na kumeneria governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza na ontobo gwita na mbere kuthondeka micemania weka gitene karia bakupangania mathiko ya sniper kagitene okau mushijuju nizo na kenezo kimeneria omwe wa mukari wa nterezi uraweje keneta Moses Lichoro nikireba kuga ati arena title deed cia munda jwa sniper igentokira no Lichoro edrita gichumiria na kuregana na ripoti hizi mwandiki wetu ntato kumantereche gembe nkonja na edrita gatubanganira ripoti hizi na njira entareru Safiri salama msalimu Maulana tutaonana baadaye na kinya kwethera kwina mithiuruko ya mathiko ya sniper kana Daniel Muthiani ura wari bloga kana mwandiki wa mitandao na endi mathiko yao yethira yetiru ni family bakiwa Moses Lichoro no rete na title yao ya miunda ni weke ofensi ya shamba kwa sababu tunaomba kama familia ashikwe ndio aseme ile shamba amenyakua na njia gani maana hakuna kitu ambaye hakina njia. Batu twatangazire mathiko yato huwa mathiko ya sniper twamuruke tariki 27 mweri wa Disemba tu ya family, lakini tuendelee tuona mipango bora kwa family kwanjiria ringi kuona threat ntwachoro nejire na nowe oria na title family na remere neo na yukirie na mwari onyuma yati cia mama maisha na mzee abera bakati kwa mbere bathika sniper na bere ibairie munda ibaume munda ene juu batu tu family tuona nendi non tu threat the real tutiumba kuendelea na mathiko tukira watu katika mama na mzee mbere tutika Muthiani to wakaturo mi mathiko tu family Riu Moses Lichoro wena umirite weruni na kuwa naritokire mantu ya uu nontu wote munda ya sniper yukite na ende nja ya sniper na yeke amiru werune na wea kethira ikiro mantu na ya miunda Buraba timondo ne kiwa ni munda yukura kango ndo bate munda yukura nontu ni mbesa ikura nontu me mweri wa sniper yutoreri mbesa mwaka na ntuku almost 370 days iteri mbesa uchionde chantuko 370 nontu bakwethira mbesa familia yo yonde ira wani kunenkerwa cie kuma mikone yantu itugona ibare na rambe mutindwa Kinoru Stadium ibare nange maua walikuwa maili 3 ote antu ngayo tarama ko wetia mbia cia kuthiga boro sniper mwana wetu ko wiro mbare yakwa ke family ira yegia ira ina thina ya mwana wa akwire ni bareke kwetikiria mwiri yo batumana ya siasa yo ndio biashara no ndio biashara bo nthe bare murengo no yo bo ciethia bo ni bo thaithia mbesa mbecio nthe bo thethetie kwe bo urengari pange ba maploti pange ba kitu mbecio kumamba ya bakarutura mundo sniper yori yo na title